دبجنه میدان تحریر آنکوی آزادیه او دکه ناوندا باجار بغدا پایتخت عراق فدرال همیه دو پایتخت لعراق هنن جبلی هولی را پایتخت هرما کردستان پایتخت عراق فدرال جی امنها لفرن کوالی کو عراق همو به هاتیان یاسین در برین جستمید کد لدست بکی جزورداری جهجاری و کوال بردام بید قناغ جیان لنوا عراق حتی سال 1958 که عراق یکم جار گهشتا باشترین پیگه خواه آبوری و روشا جیان و جیارا خلکی گلک باش بو لسال 1960 پشتی بداوی هاتنا دست حلاداریا پاشاتی لعراق کو ببریاروان اف پیکره هات بو درست کرن لسال 1961 بداوی هات اوی پیکری در برین حتی داوی پیگه ها آبوری دست پیکر کود گشبین بون عراق و پیش کوم ده برنامه خواه آبور دا امنها لحولیر درچون گهشتن ناون دا بغدایه بغدا و که نمونه جه همو باجارن دنین عراق امی جرخانه و آبوری جه سال 1960 حتی سال 2016 ایخن جر مزنترین هفک شاخوه شکاری یا آبوری میدانی که چه قناغ و چه سالان را اف پایتخته پیش کتیه و گشبون بخواه دیتیه روشا جیان و جیارا خلکی خوش بویه ده چه سال و قناغ و سردمان دا اف باجاره به تمامی آلیه جرخانه آبوری و پیگه آبوری و ویران بویه خیر بین بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی استاف برنامه آبور بریار دام بو زنجیره برنامه که آبور جه حولی را پایتخت و باشور کردستان بر به پایتخت عراق فدرال بغدای بریب کون حتی که بکاربن به هیراتی هندک جوان پرسید دمشق حوالاتی و بکاربر و خلک باشور کردستان دا به انجام و جه بغدای وگرن دبیجن ده دمن خدا بغدا باجار بازرگانی و پیشسازی و گشت و گوزار و تندرستی و پرورده و حتی داویه جه خدمتگوزاری و خوشگذرانی خلکی بون او دهاتن یاسین به پایتخت ولاتن کنداوی و ولاتن عربی و رجحلات ناوین جی ده گلک بورانده جه برکو تاکانه ولات پیشکتی بو که همو بوارن جرخانه آبوری آنکو به تمامی سکترک به جرخانه که آبوری یا سردم بوی وقتی لحاتمونه دانان فروگه خانه ایکمین بول نافچه هلا شمنده فری سیستم که پروردهی یه به پیور لسر آست جیهانی و گلک بواردن ین کو دابی کرنا خوشگذرانی ده دیوداتت لنها باجارک ویران و باجارک پری ترس و مترسی و کشتن و خین رشتن ده تنیاسین استمه و که برینها وگره یانجینه لدست بگه امه پرسه جه حوالاتی سیویل بگن که او به چه دلو گیان به چه مورال دناوا باجار خدا جین چه هیو کنگی دلیوین کاری و بیکاری و تند و تیجی و دناف باجار واندا تمام ببه 14 سنة ما وصلنا لحالة تقدم يعني دائما هسه شوف باب المعظم بيوت مفلشة يعني حالة مأساوية إلى أبعد الحدود 14 سالا نگشتینه خالا پیشکفتنه آنکو بردوام کلان تو ایران و خانی طرفتینه روشکا آلوزه حتی داوی سنور پارت برابه دا چونو خلکی هجاره گلش خلکی تنانت هناسکا درست نینه پلکشی گندلی گلک او کرد گرانن هیچ کاره که ایرانی نینه پترول آمه همود برابه دا چون و پارت ملتی برزبون بغداد روشکا گلک آلوز دا جید بری نهادا مزرینه دبی هادو بغداد خواست امارات وکی بغداد بید بغداد خراب بو بری خوب ده امارات چا پیش کرد و آبادان کرن تدار ریدا دامزراندن نینه بوده چون کلی جا کار نینه چه آراسته بو ارینی نوچه امنت گشت بینین بیکاریه هجاریه برین المد کورن باور بکت کورن من الأموال راحت أين ذهبت ما أدري
يعني والفقير يعاني في مشاكل وجراح قوية عميقة والله العظيم. شلوکارن سیاسی شلوکار و خودان سربورن به هز دناوا عراق و بغداد دبیجن جه سربورا بغدای حتی پشتی سال 1958 بغداد پیشکتن مزن بخواه دیتن عراق بگشتی خدمتگزاری و پروژه استراتژی لهاتن تومار کرن لپشتی دست حالات جپاشاتی بویا کوماری ایدی ویرانکاری به سر عراق دهاتن و بغداد بخودی بهره هری مزن یا وان ویرانکاریان بر ببر چند او دهات بو بغداد هات پیشتکت لهمبر سکترین دن پاشتکتن آنکو خوشگذرانی و پروژه استراتژی او بون ین بری هاتنا رژیما کوماری بوناوا عراقه حصل التخلف الارتداد العودة إلى الوراء من ساعة 4 دواکەوتن دروست بوو بێ ئاستی هاتە ناو وڵات هەر لە ساڵی 1950ەوە ئەویش دوای ئەنجامدانی کودەتا و گۆڕینی دەسەڵاتی پاشایی بۆ کۆماری ئەنجومەنی ئاوەدانکردنەوەش هەڵوەشایەوە کە ئەو ئەنجومەنەیە توانی لە یەک ڕۆژدا دوو پردینە ناو بەغدا ئاوەدان کردەوە بیر لەوە بکەوە چەند شتێکی گەورەیە لە یەک ڕۆژدا دوو پردی گەورە بکرێتەوە لە ساڵی 1950 ئێستا هیچ شتێک نییە پێش ساڵی 1950 بەنداوی دوکان و هەروەها بەنداوەکانی دەربندیخان و حەبانیە و سەرسار دروست کرا بەڵام ئێستا تەنانەت پرۆژەیەکی بچووکش نییە هەر شتێک پێش ئێستا دروست کرابێت دیزاین و پلانەکەی بۆ سەردەمی پاشایەتی دەگەڕێتەوە وەکو فڕۆکەخانە ناوچەی سەوز ئێستا کۆشکی کۆماری تێدایە دروست کراوە دیزاینی بۆ سەردەمی پاشایی دەگەڕێتەوە قصر الجمهوري تخطيط أهل الملك لبغداد ها جهر تشتکی زیده باندور لسر درون و جیانا خلکی کری نبونا اولهی و نبونا بجانینا یاسای الوی باجاری لسر میشک و جیان و جیار و لوینن بازرگانی لجم بچکترین و سادترین حوالاتی سویل دناوا بغدادا ترسکه مزن دروست بویه حتی داوی کس کد بجنه بلندر و بزنزمان لناوا بغداد باندور لسر درون وان جی دیار بویه نه کسین ساده و سویل دکارن به آزادیانه دنا بغدادا بگرن نه کسین بزنزمان دلیوین خادیتی نه چه جبر سیاستا شکست خوردی یا آبوری یا بغداد یان جی تکچونا روشا اولهی یا بغداد یان هبونا آستک مازن یه گندلیه بزنزمان و خلک سویل هر دو دبه امیدن جبر نبونا یاسای و هبونا ترسكا ماسن لزرجيانوان ماكو يعني هسه حتى اللي يضرب له واحد يجي كتله ماكو ما يجيبونه يروح اي واحد يقتل واحد صايره هيك كل واحد حاط له مسدس هنا هیچ دیو چونه نینه حتی اگر نها کسی که دیتر بکوشید کس دیو دار ناچید هر کسی که بیاد یکی دی کوشید هر کسی که بخواد چکه که تلگری تو کشتنت کتل سر ریا خود چی تو هر وقت چه نبود آن که روش یا آلوز و دیو چون نینه سر تاوانباران و چکدار نیاز هم حوالاتی وی باجر نعمت وید حکومت مجوان تاوانبار و بکوجان بپارزید امراض ارامل يعني وحده مثلا يستشهد زوجها ما لها راتب باجار یه بازنگ داخراو داد زفری تو سر گلیش و بر مایکا کتیه نخوشید بر بلاون پاش کفتن هر یا زیدت بید هیچ کارک بر بباشی ناشید 14 سالت وید ام پیش کد باین ولی ام چه نابینین و ام گشت نره که گرتی و چه چاره دیار نینن طريق مسدود مع الأسف ما وصلنا الحل. بالحقيقة بعد التغيير اللي حدث بال 2003 كان مؤمل أن العراق ينتقل نقلة مهمة
كون انفتحت آفاق للعالم. بەڕاستی دوای ساڵی 2023 لەو بڕایەدا وم عێراق گۆڕانکاری گەورە بەخۆی دەبینێت لەبەرەوەی زۆر دەرگا هەبوون بۆ پێشکەوتن هەروەها دروستکردنی هەلی کار و جوڵەی ئابووری و پێدانی مافی خەڵک. بالأخص الحرية. فالانفتاح اللي صار بعد 2003 المفروض المواطن ياخذ حريته ولكن بەڵێ لە چەند ساڵی دەستپێکدا هەموو شتەکان ئالۆز بوو لەبەرەوەی سیاسەتی ئابووری شکستی خواردبوو و ڕێگەی خۆی ون کردبوو چونکە پێش ئەو کاتە سیستەمی عێراق ئیشتراکی بوو. دوای ساڵی 2023 لە پڕ لە شۆکەوە بوو بە بازارێکی ئازاد هەموو دەرگایەک لە بەردەمی کرایەوە. فهذه السياسة بالحقيقة التي نعتقد بأنها كانت فيها فوضى وفيها إرباك للوضع الاقتصادي. ئەم سیاسەتە بە بینینمان وەکو خاوەنکار زۆر ئالۆز بووە وە شکستی هێناوە هەر بۆیە بە یەکجاری سیستەمی ئابووری تێکچووە لەبەر ئەوە خواستمان هەبوو کەرتی تایبەت بە دروستی ڕۆڵی خۆی بگێڕێت. بەڵام کاتمان پێ نەدرا لەبەر ئەوەی دەسەڵاتە یەک لە دوایەکەکانی عێراق لە دوای ساڵی 2023ەوە هیچ یاسایەکی دروستی ئابووری دەرنەکردووە بۆ ئەوەی ئابووری عێراقی لەسەردا بنرێت. إلا أن هذا لم يحصل بسبب بعد أن تشكلت الحكومات التي تعاقبت على ما بعد سقوط النظام لم تعتمد سياسة واضحة. كانت هنالك فوضى ولم تكن له رؤية واضحة على شكل النظام الاقتصادي الذي سيبنى عليه العراق. هەواڵاتی دەبێژن ئەم لەسەر گوتنین خواوێ بەردەوام بن هەتا ئەو خەونامە دویا بجهات. خەونامە ئەو بوو پشتی ژناوچوونا ڕژێما بەعس مە هەستت کرد کە وڵاتێ مە ئێدیوێ پێش بکەوە. ئەم ژ بن زۆڵم و زۆرداریە دەرکەتن. مە هەزر کرد ئەم ژ بن بایەکی دژوار دەرکەتن. لێ ئەم توژی باڕۆڤەیەکە دژوارتر بوون. ئەم وەسا هەزر دەکەن کو دڤیا با نەها ئەم لە وڵاتên پێشکەتیên cîhanê nêrî bayn weke hevsûyên xwe di pêşketinê da. Ev yek jî bicih nehat. Kesanên şareza û bispor şîkarî û şirovekarên siyasî jî dibêjin şîkar û şirovekarên berniyasiyên Iraqê jî dibêjin bi taybet di nava Bexdada divê pêdaçûneke geleke mezin di sekterên serekî yên gihandina xizmetguzariyan da bêhêt kirin. Bi taybet sekterê veguhastinê ji hêla şemendefirî heta firokexane û pas û alav û amîrên taybet bi veguhastinê. Ev yek divê xizmetguzarî û sexbelî têda bêne kirin berî her tiştekê dî. هسه نشوف الزباين نشوف المستنقعات نشوف حالة مأساوية ونشوف الشباب عزيتهم بطالة نها برای خب ده گلیش و برمای کار روشا که پری کار اساته برای خب ده گنجان بیکارن چکار نینن هر چند در چوی کلیجی نه ولی چکار نینن پشتی رژیم کتی دیویا ام پیش کف باید اليوم سأله واحد ياباني بعد ضرب هيروشيما وأنا زاكي طب قنبلة نووية بو نمونه بسیارا یابانیا کرن پشتی بمبین ناوکیل هیروشیما کردین گوتنه کربت هواش امریکا بد بن وان گوتی نخیر جبرکو مسار بورک مازن ورگر نها هم بینه دارت کاپیس به ما فی مروواتی و دادپروریه بس ما بخور نکره سر بور المقاومات للمواطن هاي كلها راحت ادراج الرياح ما صارت لنا عبر شوف ايران برای خب ده ایرانه یا موشکان درست کرد چکی درست کرد و سربورک مازن بخو ورگر بله دفمه هفته حزب سیاسی هنه هر یک شوان بخوب تنت کتود بد 70 حزب عندنا وكل واحد يهمش وياخذ وذاك ياخذ فلوس العراق وشرد بيها احنا متعاقدين ويا ما تقال روسيا قريب بس امضا كريا ب 4 مليار دولار ابي بارا بري راوي اميت بازناكي قرتي دات زفرين بالليبورين با بدوامه مغلقه مع الاسف دعنا نذكر شبكه القطارات على سبيل المثال الحصر ما زالت قديمه ولم يجرى عليها بونمونه هلا شمنده فره حتی نوکه جیا کفنه و هیچ سخبیریک هر جسال 1960 حتی نوکه بو نهاتیا کرد. هنده جاران حولم بچوک بو باشتر کرنا و هلا شمنده فره هاتیا دان. بو نمونه حتی پشتی سال 2003 جی حکومت حول دایا هیلم و گهستن نو بکن.
هر جی فروکخانه و شمنده فران بله حتی نو که جی نگهشتی نوی آستی کلاین خواستنا حوالاتیان یان باجاری بن کو ام دشین وان هیلین شمنده فره بگین بناموی که آبوری بهیز جبوالات دورو برجی هر واسا ام دشین جکنارن خویت آویجی مفای که مازم ببینین تایبت کو ام لجهه که استراتیجی بهیز لروج حالات نافراست تعطينا بعدا جيوستراتيجيا لعموم تلك منطقة الشرق الأوسط. شارزان سیاسی و بسپورین یاسایی دبیجن باندورا هری مزن لسر تکچونا روشا جیان دناوا بغدادا نب نبونا یاسایی بو بلکو لعراق جوانترین یاساین دنیای هاتینه دانان لی هجمارکا مزن یا پیورین گندلی جهاتینه تومار کرن لبغدای وکه نمونه عراقه جبروه که بجن اینانا یاسای لبغدا مزنترین باندورا خراب لسر روشا آبوری و جرخانه آبوری یا فی باجاری کریه لكن لا يطبق أرقى القوانين عندنا. بەڵێ جێبەجێ ناکرێت سەرکەوتترین یاسای عێراقە کە بە جوانترین شێواز نووسراوە بەڵێ سەربور تەنیا لە نەبوونی یاسا نییە بەڵکو لە جێبەجێکردنیدایە زۆردار هەر زۆردارە هەتا ئەگەر قسەی خۆشش جێبەجێ بکات وەکو داعش کە دەلێت شریعەتی خوددا جێبەجێ دەکەین بەڵام سەری مرۆڤەکان دەبڕن واتە ئەوانیش بە دروستی یاسا جێبەجێ ناکەن ومع ذلك تطبق بشكل سيء على الناس. لداوی شارزا و بسپور دبیجن سبب و صدمین پیگ و بگشتی اگر به هجمار بیجن جه همویان سرکیتر هبونا ریجه که مزن یا گندلیه هم دکارن بیجن هیچ سیکترک جه بغدا و دروی بغدا جه گندلیه نکاریا پاقش ببه سیستم و سیاست درستین آبوری نهاتنه دانان شکستین مزن دوان پلان استراتیجی داجی بون صدم روشا اولهیه یا بردام یا مترسیدار او جی باندوره که مزن هبو لسر روین و دورکتنا کمپانیای بیانی و نهاتنا دست کاری و درچونا کسان شارزا و بسپور به همو آوا و بوارکی روشا آبوری لبغدای هاتیه لیدان چه به سیاسی یان به مرم یان به مرم و تیرورست بن به هر آوایکی به آبور لبغدای پاشکت جبروه که گلک زحمت جاره کدن اف باجاره به حسانی وگره سر پین خواه الملاحظات التي ذكرتها هنالك اولا فساد اداري ئەو خاڵانە هەمووی وایە لە سەرەتاوە ئەمەیە پێت بڵێم گەندەڵی کاریگەری زۆری هەیە پاشان ڕەوشی ئەمنی زۆر خراپە وی سیاسەتێکی ئابووری دروست پەیڕەو ناکرێت هەتا وەکو خاوەنکار بتوانێت پرۆژەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن ئەو کات ئەگەر پرۆژەکانیان وەبەرهێنان بێت یان بەکارخستن بێت بۆ نمونە من چەندین پرۆژەم لە شارەکانی دیکەش هەیە هیچ هەلێک بۆ بەرهەمەکانمان نەڕەخساوە تا بتوانین پێشبڕکێ لەگەڵ بەرهەمە بیانیەکان بکەین هەرچەندە بەرهەمە خۆماڵیەکان جێی باوەڕی خەڵکیشە بەڵام لەبەرەوەی پێشتر حکوومەت و چەند بەرپرسێک لە بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان لە ڕێی چەند گرێبەست و کاری نادروستدا لە کڕینی کەلوپەل بۆ پرۆژەی حکوومەت نەیانهێشتووە ئەم پێشبڕکێ سەر بگرێت هەر بۆیە لەبەر ئەمە کەرتی تایبەت تا ئێستاش لە بەڕێوەبردن و پێشخستنی ئابووری عێراقدا نەیانتوانیوە ڕۆڵی خۆیان بگێڕن هەرچەندە کەرتی تایبەت ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە جوڵاندنی بازنەی ئابووری وڵاتدا المناخات القانونية الأمنية النظرة إليه كون قطاع ديناميكي يستطيع أن يبني ويقود العجلة الاقتصادية في البلد. دگشت خواه استاف آبور دا بو پایتخت عراق فدرال بو بغدا ابگشت ناوا باجاری
بریا کد ناوا سکتر نوی ین جرخانه آبوری و خدمت گذاری دا بگرن مبریار دا که ام بدرستی بزانند که اره پرزگری که جدی لعراقه های به تایبت لبغداد یانجی نه یعنی کی جوی روشه رازیه کی جی گلهین بردام لسر دکتن ما پرس جه خلق سیویل کر جه روشنبیرا کر جه شروبکار سیاسی کر تنانت ما پرس جه حکومت بخواجی کر یعنی انجام داوی یکو هم گشتنه بری به میدانی و کتوارانه بچنه ناوا سکتران هیچ کسک و هیچ لاینک جوی باجاری و خدمت گذاری نوی رازی نینه هیچ کسک جینا بجه جرخانه آبوری یا بغداد نمونه همی عراق ام گشبینن که ویوره باشتر کرن یا پاشاروش که گش هبه ده برنامه بیت ین آبور جفروک خانه بغداد و حتی داوی سکتر خدمت گذاری ناوا بغداد و که نمونه ام دبکت وارانه چینه ناف و ام بهیراتی شروع بکن که چه در روشت و ده چه آزدانه چند پیدویه دوباره کار لسر بیت کرن حتی به درستی پایتخت روشنبیری و گشت و گذاری و بازرگانی و مال آشتی و که وقت که دمکان به بغداد هاتا گوتن دیوه گرید یانجی و گریان های بوی آسته سال 1956 و حتی هفته یانجی بوی خونه که دریش و استمه دوباره ببید چاوره برنامه آبور بن ده هفتین بید دا تا آبور گدن لعراق ارشاد بن